Jom kita sembang-sembang lagi cerita tentang program foundation dekat Uniten. Okay, ada beberapa program foundation tau dekat Uniten. Untuk yang video ini, cikgu nak bercerita tentang foundation in engineering. Okay, foundation in engineering di bawah college in engineering lah. Okay, fakulti engineering lah. Okay, kenapa yang cikgu nak sangat you all masuk foundation in engineering ni dekat Uniten? Sebab yang pertama, tajaan ataupun ada bantuan pembiayaan PTPTN untuk program foundation tersebut. Alright? Jarang dengar tau. Tak semua IPTS yang ada offer PTPTN untuk program foundation, tapi Uniten ada. Okey, yuran pengajian ni sebanyak RM6,000 sepanjang pengajian dan ada pembiayaan dari PTPTN. Yang paling menarik, dia paling menarik guys. Yang paling menarik adalah ada tajaan beasiswa daripada pihak Uniten. Kalau you all dapat 6A- dan ke atas, layak mohon satu tajaan dinamakan Uniten Bright Scholarship. Uniten cover by. Menarik kan? Okey, ini antara syarat-syarat asas dia, minimum requirement untuk mohon foundation. Check it out. Okey, tapi kalau untuk beasiswa tadi, target 6A-. Jangan lupa follow cikgu. Arigatou gozaimasu.